Ndagusoje kandi naguhaye ikaze nkwifuriza ibihe cyane ko wowe ukomeje gukurikira Talk Sport ubuzima tukuzaniye umukinnyi w'umunyarwanda ukomeye cyane ukina mu ikipe y'i Burayi ushobora gukina Amavubi ni uwahehe ninde uwo muntu akina muri shampiyona ese harabura iki ngo aze mu Mavubi nkwibutsa gukora like share comment shimira abakoze like share kuri Talk Sport ubuzima hanyuma rero tugakomeza kubana uwo mukinnyi rero mbere ko muvuga kamanzi mvuge imikino yakinnye imikino 26 atsinda ibitego 9 atanga assist imwe hanyuma ahabwa ikarita imwe y'umuhondo nako kandi muri kano kanya rero PSV Eindhoven mu gutsinda ikipe ya Almere ibitego 5 ngo ni umukinnyi n'indembe uko tumuza akaba yitwa umusore ukinira ikipe ya PSV Eindhoven akaba ari umurege rero John Bakayoko akaba afite akaba rero yaravutse itariki Avril 2003 rero akaba yitwa Belgian Professional Footballer winger akaba ari umukinnyi ukina mu winga cyangwa no ku mpande akaba akina ikipe ya PSV Eindhoven no mu Buholandi akaba ari umubirigi ariko ikimara ivuga kuri profile akaba yitwa rero izina rye ni Senti Johanne Bakayoko yavutse muri 2003 afite imyaka 21 akaba yaravukiye Auvergne muri Belgique hanyuma afite 1.79 akina nk'umuwinga cyangwa forward hanyuma akaba akina muri PSV Eindhoven yambara nimero 11 hanyuma kandi 2016 akiniye Club Brugge hanyuma 2016 akina Mechelen hanyuma 2019 akina Anderlecht 2019 akinira PSV Eindhoven rero imikino yagiye akina shampiyona 2022 yakina imikino 55 atsinda ibitego 20 hanyuma muri shampiyona 2020 kugera amaze gukina imikino 45 atsinda ibitego 23 umva ko ari umukinnyi w'umuhanga cyane ukomeye hanyuma 2018 Belgique yakinye imyaka 15 imikino 5 n'igitego na kimwe atsinze hanyuma 2019 akinye Belgique y'abatari 16 atsinda imikino 9 atsinda ibitego 2 2019 akinye Belgique mutarangije imyaka 17 akina imikino 5 atsinda igitego kimwe hanyuma undi mukinnyi w'umuhanga cyane nawe yitwa Sylvain Shumbusho cyane ikipe yitwa Union Football Lambersart yaje imyaka 16 yo muri France akaba afite guhitamo gukinira ikipe y'u Rwanda cyangwa se ikipe y'u France kuko papa umubyara akomoka mu Rwanda ari naho ari kugeza ubu mama umubyara ni umufaransa kazi hanyuma se n'umunyarwandakazi n'umunyarwanda plutôt mbere yuko tubatangariza ko Sylvain Shumbusho afite inkomoko mu Rwanda twabanje kuganira na papa w'umubyara ari nawe waduhaye uburenganzira bwo kugira ngo tumugaragaze yatubwiye ko umwana we yiteguye gukinira ikipe y'u Rwanda Amavubi mu gihe cyose bamuhamagara hanyuma rero tujya kumenya Sylvain Shumbusho afite inkomoko mu Rwanda nabibwiwe na mwene wabo witwa Egide ari nawe wamuje nawe na papa rero ngo akaba yitwa Sylvain Shumbusho nawe akaba ari umukinnyi ukina mu gihugu cy'Ufaransa mu kipe y'abatangije imyaka 16 Lambersart y'abatangije imyaka 16 yo muri France hanyuma rero ndabashimira ikindi nabibutsa nuko uramutse ukeneye dekoderi ya Canal Plus waduhamagara kuri 0780705309 cyangwa se ukeneye dekoderi n'ibindi bintu byose bijyanye n'ikoranabuhanga bya elegitoronike hanyuma ubwo bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze bashobora gukina Amavubi dufite inkuru nyinshi cyane kabisa uramutse ukeneye n'izindi nkuru zose wazishanga hano kuri Talk Sport ubuzima ziriho nyinshi cyane kabisa harimo n'abakinnyi benshi twagiye tubabwira bashobora gukina Amavubi inkuru zacu zibanza muri inkuru zimaze imyaka 2 mugiye mubona mu Mavubi n'abandi benshi turakomeza tubashakishirize benshi cyane kabisa turimo
bihe byo gukora cyane kabisa, tukabahereza update nyinshi zerekeranye n'abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze, bakiri batoya bashobora gukina Amavubi cyangwa muri shampiyona zikomeye. Rero ni ukudutera imbaraga, kora subscribe, kora share, usanze video mu magurupe kugira ngo dukomeze dushyiremo imbaraga tubashakisha. Ndabashimiye, mukomeze kugira ubwiza. Ciao.